Ngatho muno ni undu wa gucoka Uncle Mike riu aronekana kuremwo kuhitha wendo wake kuri Triza kuri riu aronia Triza wendo live atakuhithirira nake Triza akorwo agicokia wendo ucio wa Uncle na njira ya mwanya muno iria yonania ati ndari na bata na ithe wa ciana ciake toria akoretwo akimutetera na hau kabere before turore ciiko ici Triza eka niguo gukorwo agiconfirm wendo wake kuri Uncle Mike na kuonia Karangũ ndari na bata nake etikira gukorwo gitan on notification yaku na gusubscribe niguo hingo ciothe twa post video gakorwo kire wa mbere gukinyirwo. Uncle Mike arauga watho wa mbere wathanite andu mendane oroho akorwo akira Triza no amupost na mwire uria amwendete kire gikuina kiine kuona Uncle ni taretigiraga gukorwo agipost Triza ni undu wa Karangũ na gakorwo na wasiwasi Triza akorwo agika kiundu gia kwegutiria Uncle wasiwasi ucio kuria Triza akorirwo akiuga ati Karangũ ni aramurutire block nowe aracoka aramu block na arakorwo akira Karangũ eterere miaka iri ithire akorwo akilan uria mundu a unblockaga mundu. Uncle oroho ni arakorirwo akihithuria uria Triza riu amusevete thiini wa thimu yake na Triza arakorwo agiconfirm undu ucio ratigire andu makenete muno. Karangũ ndaronekana gukenio ni wendo uyu wa Triza na Uncle Mike kuona Triza atumagira thimu ya Samsung. Karangũ nionekana tageria gucinura Triza na ndugu ino yake na Uncle Mike uria akorwo akiuga ati mundu urenda ku upgrade Samsung to iPhone akoragwo agicheat muno akigeria kuringithania situation iyo ya Uncle Kin na Triza wendo wao na mundu urenda ku upgrade kuma thimu ya Samsung nginyagia iPhone. Karangũ akionekana tageria gukorwo agicinura Triza na kumwira ati type yake bado ni ile na hajapanda bei bado no agukorwo agika ciiko nyingi muno niguo akorwo agikinya kiwango giki kia Uncle Mike. Ni ndeto iria irakorwo igitamburukio guku nenda-ini. Make sure ni turn on notification yaku niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na next one.